Hai korang. So mesti ramai yang tak tahu lagi nama saya siapa. Kalau tengok video mesti, siapa dia ni, siapa dia ni, oh siapa dia ni, dia ni handsome. No, I'm just kidding guys, tak handsome pun. Oh, kepada yang dah tengok video saya dari video pertama, apa tajuk dia? Lupa pula. Patut aku boleh lupa video aku. So my name is Irfan Rosli and I am 18 years old. Not really. I am young. Saya 18 tapi masih lagi 17 tahun. Sebab tarikh lahir 10 Disember. Tapi tak apa. So selain itu, apa lagi nak cakap? Bagi tahu benda yang saya suka. Okay. Saya suka pemadam. Nah, not really. iPhone. Lagi torchlight. Apa lagi? Tak apalah, tak payahlah tunjuk lain. Okey, tempat tinggal saya pula. No, it's a secret. You guys cannot know where I'm living. Man, buruk gila. Salah lah rasanya tadi. Bukan where I'm living, where I'm staying. Where do I live? Where I'm staying kot. Sorry lah, teruk sikit English. Okay, terima kasih sebab tengok video saya dan tunggu video-video lain. And video macam ni, WhatsApp panggil dia. Dia panggil WhatsApp. Bukan dia panggil dia. Saya panggil ni, video dia WhatsApp. So thank you for all you guys watching this. And I appreciate it. Tak boleh cakap laju-laju sebab susah nak pronounce dia. Memang susah. Appreciate. Itulah yang aku cakap. Okay, thanks again. And don't forget to subscribe to my channel. Seriously, don't forget. No, just kidding guys. I'm not gonna kill you. Like, wait. Like this guy. Wow. I'm gonna kill you. No, actually lepas ni ada short film 3am. Tapi tak shoot lagi pun. Orang kata lah pula. So korang nanti tengoklah. Thank you. Bye. Oh wait a minute, almost forgot. Today is my dad's birthday. Susah nak kata birthday. So I'm going to sing a song to my dad. I mean a birthday song, right? You know, right? Birthday song. So listen guys, listen. Okay, going to start it. 1, 2, 3. Baby, oh. Salah lagu. Okay, 1, 2, 3. Happy birthday to you, teng teng. Happy birthday to you, teng teng. Happy birthday to Daddy, Abah, Ayah, Bapa, semua. Happy birthday to you, Rosli bin Yaakob bin Mariau bin tak tahu. Oh please. I know. Please. Okay, bye korang.